Tēnei ka inga nei te nehe nui. Te nui ngā o te rohe nei, kei raru i a Ngāti Maniapoto. Ia rauka o te tahipito, kei a rere ahu te tahipito. Ki enei rārangi kōrero, nā rakataura te ingoa o te nehe nui, i tapa ai kirunga ki tēnei takiwā. Me te mārama, kei etehi tētei kōrero anō nā hotu o kē, te ingoa i tapa ai kirunga ki tēnei takiwā. Tērā nehe nui e kōrero tēnei i maumaina, i herea mai ai e ngā tūpuna i Tahiti. E aiki o tātou huanga o te moana nui ākiwa o Tahiti rāno, ko te nehe e kōrero ana mō te ātāhu o te himea. Ko te āhua, ko te whakamiharotanga o te whenua i tērā wāhe ātāhua. Taku whakapongo, iāwe tupu ana ko te nehe nui, he ngahere, te mā totoru o te rākau, i nehe nui mai ai.